Za Narod HR govori zastupnik Nino Raspudić. Zastupniče, u Bosni i Hercegovini raspravlja se o izmjenama izbornog zakona. Izetbegović poručuje da se Hrvatska treba držati po strani. Treba li se Hrvatska držati po strani? Hrvatska se ne treba držati po strani. Naime, Dejtonski sporazum je drastično izmijenjen. Izmijenjen je nametnutim odlukama visokih predstavnika koje nisu prošle nikakvu parlamentarnu proceduru i verifikaciju u BiH i sve te izmjene su išle na štetu Hrvata u Bosni i Hercegovini. Znači, de facto smo došli u stanje da Bošnjaci mogu izabrati Hrvatima političke predstavnike, što su više puta činili. Hrvatska je supotpisnik, sukreator i garant Dejtonskog mirovnog sporazuma i tamo gdje su narušena temeljna dejtonska načela, Hrvatska ne samo da se smije, nego se mora umiješati. U utrku za gradonačelnika Zagreba navodno će se uključiti i Miroslav Škoro. Smatrate li da je njegov tajming proračunat zbog smrti Milana Bandića? A neki su to nazivali maroderskim potezom. Maroderi su bili oni koji su nakon bitaka dolazili pljačkati čizme ili zubala vojnika. Ja to ne smatram tako. Svaki ima pravo objaviti kandidaturu kad hoće. Nismo još ni sigurni hoće li se gospodin Škoro kandidirati, ali nama to ne remeti nikakve planove. Mi smo izašli na vrijeme sa svojim kandidatom, tamo negdje još prije Božića. Radimo intenzivno na terenu, u svih 17 gradskih četvrti se radi s ljudima, po konkretnim pitanjima i problema građana i nastavit ćemo do izbora tako. Nadamo se da će građani prepoznati i tu čistoću i taj rad i taj trud. Kako komentirate kršenje epidemioloških mjera jučer na Mirogoju, dok se građanima s druge strane daju drugačije preporuke? Priča je u startu krivo postavljena. Dakle, od samog početka, prije godinu dana korona krize, mi smo svjedočili dvostrukim kriterijima, što kod građana stvara jedan osjećaj izbunjenosti i frustracije, jer se nije jasno što se smije, što se ne smije. Dakle, taj teret tog grijeha ide na vladajuće. Smatram da je bilo potrebno uspostaviti jasne i razborite kriterije. Dakle, ja ne vidim razloga zašto na otvorenom uz držanje distance i maske ne može biti više od 25 ljudi na sprovodu bilo koga. Ovako se stvara nekav osjećaj nezadovoljstva i nepravde da nešto što je dozvoljeno jednima nije drugima, što smatram da nije dobro, a ponavljam, stvar je u startu krivo postavljena od stožera jer nije bilo jasnih i dosljedno provođenih kriterija. Uputili ste jučer i kritike vezane uz programsko vijeće HRT-a. Kako to komentirate? Pa, mi sada u Saboru trebamo raspravljati i izabrati nove članove programskog vijeća HRT-a, a gospodin Zdravko Kedžo, koji je na čelu tog tijela, je nama vrlo jasno, iskreno i plastično na resornom odboru opisao kako programsko vijeće nema nikakvih ovlasti, da njih ravnateljstvo uopće ne sluša i prema tome da su de facto potpuno beskorisni. Problem je nastao 2012. godine kada je tadašnja SDP-ova većina, Kukuriku koalicija famozna, izmijenila zakon o HRT-u, čime je potpuno razvlašteno programsko vijeće i nadzorni odbor, koji su do tada zajedno birali ne samo rukovodstvo HRT-a, nego i glavne urednike. Tom promjenom s 2012. godine SDP-ovom je sva moć koncentrirana u rukama glavnog ravnatelja kojeg izravno bira Sabor, dakle politička većina. I tada je uspostavljena politička kontrola direktna nad HRT-om, što traje do dana današnjeg. Oni su to radili za svoga čovjeka, notornog Gorana Radmana, međutim kad se promijenila vlast, HDZ je po istom tom modelu političke kontrole nastavio sa svojima. Smatram da to nije dobro, da je potrebno promijeniti zakon o HRT-u, pa programsko vijeće, ako ga nećemo ukidati jer ničemu ne služi, da mu trebamo vratiti konkretne ovlasti, jer oni su tu da zastupaju interese građana, onih koji plaćaju pretplatu HRT-u. Smatrate li da je program HRT-a kvalitetan trenutno ovakav? Smatram da nije dobar. O tome svjedoči činjenica da u svu tradiciju njihovu, u sve kapacitete tehničke i ljudske koje imaju, žalosno je da komercijalne televizije nadmašuju gledanost informativnog programa javni RTV servis. Potrebno se zapitati zašto. Po meni odgovor o tome što je tu godinama već potpuna politička kontrola i ove i prošlih vlasti i ljudi jednostavno prepoznaju nešto što je jednostavna propaganda. Evo, navešću samo primjer emisije Otvoreno, koje ljudi se vidim po komentarima već zabavljaju kad izbije neka velika afera vladajućih, o kojoj sporednoj temi će te večeri biti Otvoreno, samo da se ne bi govorilo o aferi. Pa primjerice kad su oni milijuni otkriveni u Gepeku, Otvoreno navečer govori o izgradnji nacionalnog nogometnog stadiona. Zastupniče, hvala lijepa. Hvala vam.